Arimi bamirani bekite gikaro na rwangiro gutega wagiru boimera ni ruke fees na kinyaro arimi nuru afa kenda gutega njira cia kwagirithia kimera ke na gutigira nigigwita na mbere kwendwa nthiguru ne chao megutina thina kinyeri kububu ijete nyuma ya miraya mungana jo munene kura utheri nyuma yayo kuregerwa gwita nthiguru na Israel na bobu manete niyo kugwatikana na tunginyo na kinya iringiri ndawa kumania na ikarikare mukaririgitwa ngwataniro ya miraya nyamitano Kimathi Munjuri augite niko kaumo kagikaro giki hiri njira ya gucwantaira cha gutetheria kumenyithia murimi njira ira njega cia urimi bubu na gutigira miraya ire kwendwa ni ya kirasi kia iguru na kiria kibatere. Dennis Mugendi na ripoti nja. Umarimi barambiri kwendia mirandi guru na Israeli mingi niregitwe na gusokwa itumi nakyo ni ntubwa kuonekana iri na mainyo na ndawa taure tukwathirwo ni murungamiri wa kiama Kenya Mita Kimathi Munjuri na arimi bangi bare bathithiti gikaru na mabisa barwangirwo urimi rwa Kefis na afa atumwa ba minister Mithikari Nturi na murungamiri wa Rwangita we Joseph Toirwaki aja nabo beka mawatho na mitaratara eye miraya thoko Israeli baturitana batwira kurwa na pest hii kwamba utumira traditional method ucha kuagiria nto, lakini kwina ndawa hii ira ci recommended PCPB ni thatu na ci around na ki agrochemicals yetu Potipos, Biochem na Nematode na kapto very clear about wira kuringira ndawa te kuo kuthuku ni kuringa ndawera alafu watu amira itithirite itare yayo lazima tofautishe into bibio bile kuringira ndawa tikuo thina hakikisha ndawera wa miura okuthoma boya ubati kuwira ni kiasi kiana bautura kinya kuwire nyingi no kureta thina utua mira ore kia kuwira thina yirio na iro tukua manto ya mira kaya usensia na either tuciencie na urakuri thai kana tuthire no tutukeya kuingirwa thoko iyi twinde tucoka Somalia ti utwana ithoko bakuga bagakarie na uria atithingata watho na menya tendia miraya yawe nthiguru ne iu ya Israeli ndawa arimi baba ingi no ndo ingi batu ya miraya Somalia batu thoko ini njaru ne githime kero turikite ku miraya kethira ina ku masarti na mundoro ko masarti ya no kethira ari mwoto mireje na no kethira mirewe kethira ikagwawa watu mirawe thanondi ni Kimathi Munjuri miraya ya na ngozi na bange babe na abakiama ukethira na ntobele kana mundu mwo kuleithiria mira kende kagwa yonekana mirewe tekirikisha nikangeta yetete iyo na mireu itina toinyo ko kinyabwi baba ketha bakebwa itobera bethire be makini muno kuleithaga inyo ndo kainyo akya gwatwa miriwe theco kayonthe na undi o monkaria muremi ngwitigiria no mwanka tuthiate masariti nikienda miraya atwikia kuraya Lutiri ne rungi nawe mukadirigiti wa kiama kia miraya kia memfata Joseph Nkiri nerite arimi ati thirikari ni kubatungatira na kuniondira bethiritwe bakiraramika ni kunyarirwa mantu ne jeye biashara na thoko ya miraa Nile netekirwa nyara kwa miaka mingi arimi betu ba miraa na biashara nkubaromba twe ndesema niwo Nkiri Joseph thirikari ni olelete manto muno na ni ba tuthikiria antu baita na bakayukia ate nini seria mokoene baua ngwetendelea kandebere viongozi vyo na baba embere na thirikari ni kuolelia manto ya muno na manto ya mauria mira yakabua. Dennis Mugendi Weru Njuma mushini o Maua kaunti ya Meru.